Me mokwaba and so media fear amankwa tamaklo me Dr. Duboaten na nawotwi ye di nkoma afa effect of insomnia obi a wonna eno ocheche ni nyina mu sawo yare nko ade a ene Dr. Duboaten kasa endpoint homeopathic clinic na daroma ene yenya a doctor for ni before bia na wo mudi nkomo e wo yapomudi mu e 5 minutes ya sheda pa na ya 5 minutes se be ya every day ubenya bi na de abo ho bra dog ade na dwa e wo ha dog ye na se eno abo ni nyina atofa de maye e de pa na causes an insomnia but I say enoma emma first of all eno ayi di nkomo fa insomnia wo ye se obi a wontimi nda na so obi a ne se de ne de ne si ye ne fa obi wo ha obeto wa oto wo na no ohwan kromo sa ebo be 12 or 1 then ipa na ni ate wada bia be 3 hours and 4 hours one na the whole night ono no owo enna ho problem ono so wo insomnia ni bi obi so wo a obeto wa say ya obeka na ni aguso say ya obeda eno so ye problem enti obi wo a obe presa enna no emma but what no kan obe presa na ade e ba be chie no afa na nipa no na nikum enti obeda no wada be 2 hours or 3 hours ono so no wode naka efise no aye kire mu say enipa wa na kora na nye 6 to 8 hours na normal ekofa enamu hawo eba de ma ni babire ntimi nda no ebi wo ha na ye yen lifestyle ebi wo so na yade bi ete so ehun sunsanso na ema na ana yade bi a eba wo so no ehun sunsanso no na ema wo na obi a obi wo lifestyle ni bi etimi de ba ne se obi wo a ade asa no afi na obenom nsa obenonum wi bi obenonum shisha obi wo a wanom energy drink wanom coffee anajo ebema wonna no emma papa obi so na nye sa lifestyle we obi wa na yade bi ete de so obese woda eso na ne ma obi akonya prostate yade anajo no obese woda no wo yeso woda kakra anajo nso de no wa anyu so de akojo nso obejo so agu no ho enti obese da akojo nso o so de koba wa tuma so de ajo nso be se 6 to 8 times and 10 times no obviously no be affect ne pattern of sleep no kwa obeyi na ni kwa wabre enti wo so obeto wa obesa apre kakra ansa na wada ekoba sa no etimi de sa de no etimi de na wo ba obi wo diabetes sugar level no wo so bebre jonso o so oda otimi so de jonso be 5 to be about 10 times ansa na ade achi eno so ema na ho hawo etimi ba obi wo Parkinson disease yade e de awoso bo se ne ho wo so sa anajo ene ka no ho kese ba obi wo asthma aka na ho enipa no ntimi na obi anya common cold obi o cold bia be dia dance say anajo no momo no because we active wa eboa ma wo hwini mu no e flow bie na emo wanya active na anajo na woda ho no ewie ma ye nwunu no ho na bon se cold no na hwini mu nyina asisi enam se wuntimi enhome because woda kora no a wo so timi home wuntimi home ni ntimi mo se na no etu wo chronic cold wa na wa ntu ase a etimi de na hawo e ba be hwe obi so wo a owo obi wo yamu yade gastroesophageal reflux disease aduane a odi ye no anajo na oda ho na fe aduane de ganabo aso obefe uncomfortable situation say ni pada se nso etimi de sa ade no eba yade bi e ka ne se hypertension high blood pressure ehun sunsanso apart from say nipa no wuntimi wakoma bo pedipeli wo yamu hye wo honam ye wo ya ne won ba no ade ba ko adamu a dan sunsun ye pa obi o hypertension obenya ne se say nipa de se ni esama ena ehun haw e ba besue say nipa de se ni obi so kware no moja so ate wo moja so te a wa ya anemic sa an wikin wa na ama wonna no wa ye ho ya obi o ha bo so beda sopi eno so etimi de ba eti de epese che nyina ne se obi okwa na e cancer e be ka no ho a the chronic insomnia won't ase bebre no an obi num sleeping tablet kra within a short time atete ni so say nipa no was severe chronic insomnia say nipa no say ye hunu ade kropoten ade sa enane ba na wo so obanum sleeping tablet a odi akoro eni nti wobehwemu no na medical condition bi oyawo bi o how bi e da sa nipa na sa ni so no ena emma nna no entimi ma nti ye ntimi na me ye mfa ne tra ye hunu se wobehwemu no na medical condition bi etechiri endpoint homeopathic clinic yade bia ye before e besa wo yade no ye make sure say e be hu the cause of the yade no na etimi ayede etimi de tu sa yade no ase endpoint wo besa wo frɛ yen a frɛ yen wo 0244
86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that's say. Enyina yesua de. Yentie ni ye ne de naka yankɔ ne nkɔ tuatua de nyina kwa be na wofa so atua yesa wo dara. Otena bria nso oka ye ho ebe ye nde 5 minutes ye nche sebe ya wetumi akomunyu ahodo eso mede afia amankwa tamaklo tena se ye wonkwa ho den a ebeto so.